Yes, abakutureba Ankole Media kandi oguni Ronald aka DM Swaga nabo n'umubembezi witu kandi umubembezi murungi side zo witokwe Mwizi nakutangirira sebo nashemerwa munonga za Ankole Media yakora abakureba Ankole Media amazina na manyetano Niwakuma Joram chance cha person LC2 abomuka gwa bufere yes kandi aspiring candidate abwa LC yongera hiraka kacha higuru aspirant candidate abwa LC3 abwe gomboro ya Mwizi ne gomboro ya Mwizi yes nanye nisho na kugira ngo tuzihamwe mu kamera kuba nkakurebaho amukoro gumwe gwa Faza Kaboy kandi waye yanjura nko kwende ntebe nangwito cyatushemeza munonga nkakwa kuruga bushwere so kunijayo na agent kankuboneho imwe bakutureba Ankole Media oguni chairman kandi umwebembezi murunjo basa kuba natereze cyanga citu kandi Omuri Rwampara East nizina na amanywa ko kumwarurira mwenu roadmap ginota plano zinota zo kwesimba nore yangu nurabaho munonga kugira abantu kugira abantu yes no kushaba kwa abantu kandi amani ngabwo mbantu yes wabwo buhereza buce ubumperizeho imyaka 5 mu cyamane LC3 abumutwa gwa bushwere yes kandi ndi Cordinator wa MK jeno mukogu yes azogwe umwebembezi witogwe nakundira kimwe Ankole Media yes abwa Mwizi Rwampara East constituency Cordinator niyo Cordinator MK Rwampara abo Rwampara yone yes kandi yakachiko ka district ya Rwampara anka publicity yes nishemerwa munonga kureba ngo nitwenda peaceful transition yes abwa ihanga ryitu ya Uganda kana NRM yitu kuko tukuruzeje katwegesaje katukora abyentunguka nanye nonyihire iraka ryanje kagira ngo kwatanise n'abanyamwizi giyango bampereze ntebejo mbiharevu emwe mbatandijo abo kuba icyo kubanza nyine exposure nungi abantu ni kwatanisa nabo nchiko zona revo ya district Ankole yona ibiri nayihanga ryona kwatanisa n'abantu kandi nyine nebinda binge binkwebembera akuba nyebembera Greater Mbara na Select Operators nye chamani wa Greater Mbara na Select Operators nye chamani wa Mbara Tree Planters Association bwanyuma yobwo kubwo bunyine n'abantu abo kucika nabo kandi ture ninkora na ONC ubwire buringwa nitungireyo ubumanyirivu no kugira emikago mingi na no kugira exposure yintungire kureba ngo nimbasa kuriha Mwizi arevo kandi so banywana bitu ba Mwizi abajyamiyo Mwizi Kigaga yona no banozana jamiyonga Kigaga Karabo Mwizi na Bushweri mwamurebe mushija kandi Niwakuma Joram kandi chairman witu wa Bushweri asigaye twashemerwa kutayisa munonga Ankole Media kandi mwena bakumureba mutereze cy'umugamba akaruru ko on behalf of us mumuhereza akaruru mwana mureba ngo niwe ashemye kuba natwara umisho otherwise sibura abantu bawe abagize baye mukeno bayo kagambo kitwa nimbaha akagambo kanuka kugira ngo enkwatanisa nko ku muzeyi witi General Yoweri Kaguta Museveni atorwireje akatukuzaje akatwereka gwebembeze burungi itwe twine stand by generator kugira ngo muzeyi witwa yakuba nagira ati naenda kumaraho kugira anti General MK abari stand by kandi atware bastandijo abakuba numwebembeze murungi aha tuyihe twamanya enkwatanise twatwanira amahanga gahero nahandi hona amaheko agahindurire mico ekaba mirungi tumangu na tusandijo revo nanaza kubuza ikibuzo takahereze Rwampara nogirebo utagwampara East so far abebembezi wa East Rwampara East ni gender can you born constituency nitureba ngo rumune gendera speed ya hirika nabembezi bitu barije munonga muse special nkabona rero Julius Sime Karuhanga akire aresere nkwatanisa hagati y'abantu nanabebembezi munonga abe na twetabebembezi afitamanitwe advisinga kandi yabitekateko byitu abitwariceme kubana biza ikindi azo mu maramizo ahurikiza abebembezi b'amaramizo akoragana nabo ikindi agumizamu areba ebizibu byo muntu waburijo hansi eminyeto abazeyi abakikuru abagurusi nana amashomero kureba ngo abana nibashoma bona barije nta mbweno hati aryareho kureba ngo bushwere twagira erevo yitwahikaho Mwizi
na town council even negomborora ati arimo nareba ngo Rwenyaga secondary school yazo mu government ejo bacereze arimo nakombekaho structures zo kombekaho Ngoma arimo nakombe bagitwiro mu bagire grant kandi arimo nakombekaho na nebizimbe nitwe bushwere akwatanisa naho nareba Omuri asimwe barimo baza kutwa LC3 byapa grading so ebingi ebitumunu twetaga birimo bikorwa kandi nitumanya kugira ngo ni district ekirinsa Rwampara district ekirinsa kandi na constituency ekirinsa aho ebakozire ntubisima kandi ntushaba ngo twaguma twine kwatanisa nkabebembezi tubaza ku bwari bo tukandisha we bari munonga kandi twatwine abagize imitwe tubashaba kukagera we bari munonga nashimirwa munonga kandi impajyamo NKORE Media kugira ngo egume kuba yatambwira munonga ko kwandi za Kampala ko mu workshop sindi nkahe ndeba NKORE Media eri mune twamahurire netwesya ebisya byone bikutaho mu ihanga netwereza je arayivu andi abantu nabagikunda munonga yes niwe bari munonga chairman Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, no sakuchiriza ngo nina mani. Nina mani, no sakukakasa ngo nina mani.